Umugoroba mwiza nshuti mukunzi wo kurikiranya Ya RTV ijwi ry'urugwiro, umukunzi wacu turabibona ko mamwe mudukurikiye rwose mudahuga ntaho mugiye kuri washatu akadomo Ya RTV akadomo FL. Hari abantu mudukurikira kuri YouTube, namwe turabashimira cyane. Tugeze mu mwanya tujya kumva ikiganiro ntucikwe n'ikiganiro tubagezamo ibiganiro mushobora kuba mutabashe gukurikira ku maradiyo mpuzamahanga. Isaa 4 z'ijoro n'iminota 30 zirageze, reka mbareke ntucikwe uyu munsi muyikurikire, kandi ntucikwe ushobora kuyikurikirana none kuri RTV 150 YouTube channel yacu nange yisa 150. By'umwihariko muri weekend tubagezaho ibiganiro bya ntucikwe byose byatambutse mu minsi ntucikwe ngaho nahawe ngenda Andresa kandi kwanga gw'ibyuma. Ikiganiro tukurikire kandi twizere ko kiza kubafasha kumva ibyo mutabashije kumva igihe mwari muhuze bitewe naho mwari muherereye. Sigaye numva mbihiwe n'ubuzima, stress ni yose, barumva nta kintu na kimwe kindyoheye muri ubu buzima. Guhumutese ngaho se sha nta kindi wakora rero no gufata telefone kandikamo wa eshatu akadomo IRTV akadomo FL, ukimvira ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'inyungura bwenge, ibiganiro by'umuziki, ibiyobokamana. Ibyo byose bigufashe kuba waruhuka neza ndetse no kwibarigirwa bya bindi byose byaguteye stress. Ubikurikira aho ngaho dufite na channel ya YouTube, ushobora gukurikirana nayo ibyo biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Akindi wakora rero no gufata telefone yawe na n'ubundi ukandika kuri YouTube ukandikamo IRTV 250. Yego rata mwiri yaka. Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango, ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Nkunda ibiganiro by'umuziki ndetse nkunda n'ibiganiro by'inyungurabwenge. I have come to love myself for who I am, for who I was. Nkunda makuru ya siporo. It's a penalty. It's a penalty for France. Ndetse nkunda n'ibiganiro by'iyobokamana ntaretse n'amateka. It's the only home to life in the universe. Why? Sinareka gukurikira radio ya RTV kuko ibyo byose birahanye. Njye nyikurikira nkanda wa eshatu akadomo IRTV akadomo FL. Naho wowe nanjye nuko. Ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu itariki 5 z'ukwezi k'umunani muri 2022. U Rwanda na Kongo ntivyakiriye kumwe ibivugwa mu cegeranyo c'abahinga ba ONU kitarashikirizwa ariko cabonywe n'ibinyamakuru kivuga ko hari ibimenyetso vyerekana ko ingabo z'u Rwanda zafashije umugwi M23 n'ingabo za Kongo zifatanije na FDLR mu kugwanya uwo mugwi M23. Kurungika inteko z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho muri Kongo vyo babigeze hehe? Murumva mukanya ico President Yoweri Museveni wa Uganda bivuga ko mu Rwanda uno munsi biriwe bahimbaza umuganura canke umuganuro mu Kirundi, no kuvuga umunsi wo kwiguna umusaruro, kandi barashima yuko ivyimburwa babironse. Ibiribwa bihagije birahari kuko ifite ibishyimbo ukagira igikoma cy'ibigori cyangwa n'umutsima w'amasaka ukagira imyumbati yo kugereka ku bishyimbo ntabwo urwo ruba rushonje. Umugwi wa beach volleyball w'u Rwanda witabiriye za nkino za Commonwealth ziriko zibera hano mu Bwongereza utanguye kwizera gutahana umudari kuko windiye muri kimwe ca kabiri umaze gutsinda New Zealand, urukino ngo rutari rworoshe. Byari byegeranye cyane kuko iseti ya kabiri yo tugitangira twashyizemo difference, ariko nabo bagezeho bayikuramo, no tugenda ari igitego kimwe dutsinda kimwe batsinda ikindi, ku buryo naho hari ibyari kuri tension ariko byarangiye neza, byarangiye tubatsinze.
tubafitiye n'abaza muganga muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Idonido rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Ubushinwa bwatangaje ko bwahagaritse ubufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego zikomeye mu kwihimura ku ruzinduko umukuru w'inteko nshingamategeko ya Amerika Nancy Pelosi yagiriye muri Taiwan. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yavuze ko bwahagaritse ibiganiro kuhindagurika ry'ikirere n'ibyo mu rwego rwa gisirikare ndetse n'ubufatanye mu bijyanye n'abakora ubugizi bwa nabi, abacuruza urumogi n'abinjira mu bindi bihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ubushinwa kandi burimo gufatira ibihano bitatangajwe Nancy Pelosi n'umuryango we. Umuvugizi w'urwego rushinzwe umutekano muri Amerika John Kirby yavuze ko Washington idashaka gukurura ibibazo ariko ko ntawe uzayica intege mu gushyigikira Taiwan no gukorera mu karere k'uburengerazuba bw'inyanja ya Pacifique. Hagati aho Taiwan iravuga ko indege 68 z'intambara n'amato 30 by'Ubushinwa byarimo bikorera mu karere kari hagati yayo n'Ubushinwa. Kuri wa gatanu hakaba hari umunsi wa kabiri Ubushinwa bwerekana ingufu zabwo mu bya gisirikare mu nkengero z'icyo kirwa. Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan ivuga ko zimwe muri izo ndege n'amato byambutse umurongo utandukanije mu mazi Taiwan n'Ubushinwa hirengagijwe nkana ko ibyo bitagomba gukorwa. Taiwan ivuga ko igisubizo cyayo cyabaye gukora amarondo mu kirere no mu nyanja no gutegura ibitwaro byayo bya misile. Animato atatu yavuye muri Ukraine muri gahunda y'amasezerano Uburusiya bwashyizeho umukono yo gusohora ibinyampeke muri icyo gihugu. Ayo mato yikoreye toni hafi 60 z'ibigori kandi yerekeje muri Turkiya, Ubwongereza na Ireland. Akurikiye ubwato bwa mbere bwavuye muri Ukraine nta nkomyi bukoresheje inzira yo mu nyanja y'umukara. Ni inkuru ya James Waterhouse mugezweho na Yvette Kabatesi. Ayo mata atatu yitwa Navista, Rogen na Polanet ariho aranyura mu mazi yatezwemo ibisasu bya mine kandi ahanzwe amaso cyane n'amata akomeye y'intambara y'Uburusiya. N'ubwa mbere amata ashoreranye akoze urugendo nkuru kuva intambara yatangira, kandi Ukraine ifite icyizere ko ubwato buri mu nzira bwerekeza muri icyo gihugu ejo buzaba bwahageze. Abategetsi ba Ukraine baravuga ko hari ibindi bigo bifite amato biriho bisaba uburenganzira bwo kuyoherereza ku byambu bitatu bya Ukraine birebwa n'amasezerano agenga uburyo ibinyampeke bisohoka muri icyo gihugu. Bafite icyizere ko nibigenda neza amato arenga 100 azajya anyura muri ibi byambu buri kwezi. Israeli yagabye ibitero byinshi byo mu kirere ku ntara ya Gaza byahitanye umuyobozi w'umutwe w'abanyepalestine wa Islamic Jihad. Israeli yisobanuye ivuga ko icyari igisubizo cyayo ku bitero uwo mutwe washoboraga kwigabaho. Minisiteri y'ubuzima y'abanyepalestina iravuga ko abantu 8 barimo umwana w'imyaka 5 bishwe naho abarenga 40 bakomeretse. Bimaze kuba Minisitiri w'intebe wa Israeli Yair Lapid yavuze ko leta ye idashobora kwemera ko imitwe y'iterabwoba ishyiraho gahunda igenderwaho mu ntara ya Gaza. Umutwe wa Islamic Jihad uvuga ko Israeli yatangije intambara ku baturage batuye muri iyo ntara. Ibi bitero nako bikurikiye itagwa muri yombi ry'umwe mu bayobozi bawo mu ntara ya Cisjordania mu ntangiriro za kino cyumweru. Leta y'Ubufaransa yatangiye guhuriza hamwe ingamba zo guhangana n'uruzuba rudasanzwe twibasiye hafi igihugu cyose. Inkuru ya Chris Bockman uri Toulouse muragezweho na Victoria Uwonkunda. Ubufaransa buhanganye n'uruzuba rukabije rudasanzwe rwibasiye igihugu cyose. Hari ikibazo kibura ry'amazi giterwa n'izamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe bwa buri munsi byiyongereho dogere 9 ugereranyije n'ibihe bisanzwe byo muki. Hashize kandi ibyumweru imvura yarabuze. Ibintu bimeze nabi cyane ku buryo ku kirwa cya Corse gisurwa cyane na ba mukerarugendo muki amazi ashobora kubura mu byumweru 3 biri imbere. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa yashyizeho itsinda rigomba gushyiraho ingamba zo gusaranganya amazi no kuyageza mu mirenge no mu mijyi mbere y'uko abura. Abahinzi n'abafite amazu basanzwe barasabwe kugabanya amazi bakoresha cyane cyane mu masaha y'umunsi ashyushye cyane.
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi hashyinguwe abantu baguye mu myigaragambyo yarimo urugomo mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu cyumweru gishize. Muri abo bantu bashyinguwe mu mujyi wa Goma harimo umwana w'imyaka 11. Abantu barenga 30 barimo n'abasirikare ba ONU baguye mu myigaragambyo yamaganaga ingabo za ONU zo mu mutwe wa MONUSCO yaje mu rugomo. Abaturage bayishinjaga kuba itarabashije kubarinda ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ntangiriro za kino cyumweru leta ya Kongo yashinje umuvugizi wa MONUSCO kuvuga amagambo atari mu bushishozi nyuma y'iyo myigaragambyo yahitanye abantu maze isaba ko ava mu gihugu bidatinze. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Reka tuje ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda na Kongo zakiriye mu buryo butandukanye amakuru yashizwe ahagaragara n'ibiro by'itangazamakuru vya Reuters na AFP. Amakuru avuga yuko vyabonye icegeranyo c'umugwi w'abahinga ba ONU bavuze yuko bafise ibimenyetso bikomeye vyerekana ko igisirikare ca leta y'u Rwanda cafashije umugwi w'inyeshamba wa M23 mu kugaba ibitero ku ngabo za Kongo. Uwo mugwi kandi uvuga yuko ingabo za Kongo zafashijwe n'abagwanyi b'umugwi FDLR. Itangazo rya leta y'u Rwanda ryavuze yuko u Rwanda rudashobora gusubiza ku cegeranyo kitarasohoka, naho leta ya Kongo isohora itangazo rivuga yuko yashimishijwe n'ivyakozwe n'uwo mugwi w'abahinga ba ONU. Mugenzi wacu Prudence Ngiyumva yakurikiranye ayo makuru maze adutegurira inkuru ikurikira. Ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko izo mpuguke zavuze muri icyo cyegeranyo ko zifite ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko inyeshyamba za M23 zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Kongo zifashijwe n'igisirikare cy'u Rwanda, kandi ku Rwanda rwahaye M23 intwaro, amasasu n'impuzankano. Ku rundi ruhande icyo cyegeranyo kikavuga ko mu guhangana na M23 zimwe mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafashijwe mu mirwano n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. AFP isubiramo ibiri muri iki cyegeranyo ivuga ko tariki ya 25 z'ukwa gatanu ikigo kinini cya gisirikare cya Rumangabo muri Kivu ya ruguru cyarashweho n'imbunda nini n'intoya, cyari igitero gifatanyijwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda, nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zigera ku gihumbi zambutse zikinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wari wabanje. Iryo tsinda rya Loni rivuga ko ryabonye ibimenyetso bikomeye by'ibitero bya gisirikare byakozwe nabo muri RDF muri teritwari ya Rucuru hagati y'ukwezi kwa 11 kwa 2021 n'ukwa 7 kwa 2022. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo rivuga ko u Rwanda rutasubiza kuri raporo itarasohoka cyangwa ngo yemezwe. Rikomeza rivuga ko igihe cyose ikibazo cya FDLR ikorana bya hafi n'igisirikare cya Kongo kidafashwe nk'igikomeye ngo gikemuke, umutekano mu karere k'ibiyaga bigari utazagerwaho. Iryo tangazo ryongeyeho ko ikibazo cya M23 kizwi neza nk'ikibazo cya Kongo bashaka kugira umutwaro w'ibindi bihugu. Ku rundi ruhande leta ya Kongo yo yashimye akazi kakozwe n'itsinda rya Loni muri icyo cyegeranyo. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya avuga ko ngo Kongo yizera ko iyo myanzuro y'inzobere izatuma icyo yita ukwivanga kwa leta y'u Rwanda bizahagarara bikazana amahoro arambye. Muri iryo tangazo kandi leta ya Kongo yasabye akanama k'umutekano ka Loni kwamagana icyo Kongo yavuze ko ari ubu bushotoranyi bwiciwemo abantu ku nshuro ya kenshi. URTV ni radio ikora online. Ibyo bimfasha kuyikurikiraho naba ndi hose, naba ngenda, naba ndi mu kazi, ndetse nibereye no mu rugo. URTV ijwi ry'urugwiro. URTV ijwi ry'urugwiro. No gutuma M23 iva burundu ahantu hose yafashe. Bwana Muyaya yanasabye ko habaho igikorwa cy'ubucamanza kigomba gutuma habaho kuryoza babigizemo uruhare no kubona indishyi ku miryango yabuze abayo. Ubushyamirane bwa Kigali na Kinshasa bumaze igihe bututumba nyuma y'uko ibihugu byombi bikomeje kwita ba mwana ku gishotora ikindi. Urakoze Prudence Ngiyumva. Tukiri kuri ico kibazo c'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kubera ibitero by'umutwe wa M23, Alan Kasuja umunyamakuru wa BBC ari Nairobi ejo bundi yakiganiriye ko na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Yatanguye amubaza aho ivyo kurungika muri Kongo inteko z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byo babigeze.
birimo kugenda neza. Urabizi ko natwe ubwacu turiyo mu gace kacu, mu gace kegereye Goma. Abanyakenya bazahagira uruhare, kandi ndumva ngo n'u Rwanda rwemeye gukorana na Kongo. Ndatekereza ko birimo kugenda neza. ubona leta ya Kongo ariyo kwizerwa muri kino gikorwa? Rwose twebwe mu by'ukuri yadufashije kurwanya ADF. Ariko hari abavuga yuko zimwe mu ngorane ari uko mu burasirazuba bwa Kongo wagira ngo nta leta ihari, ko rero iki cyagombye kubonerwa umuti. Ibyo nibyo duhanganye n'abakora iterabwoba tubasha kugeraho, kandi tunasangiza leta ya Kongo uburyo bwo kuyobora. Ntabwo dushobora guhatira umuntu kugendera ku mitekerereze yacu, ariko rero tubagezaho ibitekerezo byacu kandi tukarwanya abakora iterabwoba. Iyo uvuze abakora iterabwoba uba ushatse kuvuga bande? Ni ADF niyo mitwe yindi. M23 nk'umutwe wumva ute? Bashyigikiwe nande? Sinshaka kwinjira mu bibareba, ariko bari mu mitwe ya politiki yarwanyije mu Mobutu. Ntabwo nshaka kwinjira muri politiki zabo. Okay, ariko ubona yuko babangamiye umubano hagati ya Uganda na Kongo, hagati ya Kongo n'u Rwanda, bagombye kurwanwa nk'umutwe? Ikibazo cyabo cyagombye kubonerwa umuti, kandi hari n'uburyo ikibazo cyabo kigomba gukemurwamo. Twabuganiriyeho ku buryo burambuye i Nairobi. Hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Kuri M23 hagomba igisubizo cya politiki n'icya gisirikare niba batavuye mu byo barimo mu mahoro. None kuki utabafata kimwe na ADF? ADF ni umutwe w'abanyamahanga uri muri Kongo, ntabwo iri muri Uganda. Iba iri muri Uganda cyaba ari ikibazo cyacu. Ni umutwe w'abanya-Uganda muri Kongo. M23 ni umutwe w'abanyekongo muri Kongo. Baratandukanye gato. Perezida Yoweri Museveni yishura ku bibazo bya Alan Kasuja. Mu Rwanda uyu munsi wabaye uw'ikiruhuko bahimbaza umuganura canke umuganuro. Umuganura rero canke umuganuro ukaba ufise inkomoko mu mateka ya kera y'u Rwanda, ukaba ufatwa nk'uwo kwigina umusaruro ndetse no gusangira ibyo abantu baba barimbuye. Ihimbazwa ry'uwo munsi rero ku rwego rw'igihugu ryabereye mu karere ka Rulindo. Umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente akaba ariwe yayoboye, yavuze yuko umuganura udakwiye kumvikana nko gushima umusaruro w'uburimyi gusa. Kuri we ngo n'abakora ibindi bikorwa bibyara inyungu bakwiye kuwishimira barata ibyo bashitseko. Bwabaye ubwa mbere mu myaka 2 ishize hahurira abantu benshi. Ubona yuko ikiza ca COVID-19 cari tarabangamiye ibirori nka bene ivyo. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsi Kigali. Byari ibirori mu gihugu cyose byagaragaje ibyishimo by'abantu bongeye guhurira hamwe ari benshi nyuma y'igihe kinini bidashoboka kubera icyorezo cya COVID-19. Mu rwego rw'igihugu ni umuhango wijihirijwe mu karere ka Rulindo k'intara y'Amajyaruguru. Aka ni akarere gakunze kurangwa n'umusaruro w'ubuhinzi. Abamurikaga ibyo bejeje barimo Ruhanika Leodomire, umuhinzi w'urutoki. Nasanze yitegeza igitoki yazanye, yambwiye ko gipima ibiro 140. No muri Expo ishize ku Murindi nafite igipima 145. Nyirandagijimana Josiane nawe ni umuhinzi w'urutoki, ari nawo musaruro yari yaje kumurika. Gusa muri rusange avuga ko urwo rwe n'akarere kose bejeje bihagije ku buryo kwizihiza umuganura bafite impamvu yo kubikora. Ibiribwa bihagije birahari, kuko iyo ufite ibishyimbo ukagira igikoma cy'ibigori cyangwa n'umutsima w'amasaka, ukagira imyumbati yo kugereka ku bishyimbo, ntabwo urwo ruba rushonje. Hirya gato Mutimanama Olive we yaje kumurika umusaruro w'imboga n'imbuto. Yambwiye ko yishimiye kuba umunsi umuganura ugeze yejeje kandi ibihagije. Urasanga urugo rufite ikigage kuko ari wo muco. Birahari, urabona ko imboga zihari, ibirayi birahari, indyo yose hano urabona yuko ihari. Umuganura ufite inkomoko mu mateka kera y'u Rwanda. Gusa waje gusa n'udahawe agaciro nyuma y'ubwigenge bw'igihugu hongera kubyutswa mu mwaka wa 2011. Ubutegetsi buvuga ko uyu munsi ugomba guhabwa agaciro ndetse ukaba n'ikimenyetso cyo kwitabira umurimo. Madame Rosemary Mbabazi ni ministre ushinzwe umuco.
kuva kera na kare umuganura wabaye inkingi ikomeye mu mibereho y'abanyarwanda no gukunda umurimo. Abanyarwanda b'ingeri zose barawizihizaga bagamije kwishimira ibyo babaga bagezeho mu mwaka ushojwe no guhiga ibyo bifuza kuzageraho umwaka utaha. Muri rusange umuganura wumvikana nko gusangira igice cy'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, gusa abategetsi basanga igisobanuro cy'umuganura kigomba kwaguka nk'uko Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente wayoboye ibi birori yabivuze. Ari ibikorwa remezo twubatse, ari amavuriro twubatse, ari amashuri twubatse, ari byagize mu buhinzi no mu bworozi aribyo bidutunga, byose turabyiza ku muganura twishimira ngo umwaka ushize hakozwe ibintu byiza mu gihugu. Uretse aha mu majyaruguru ibirori by'umuganura byanabaye hirya no hino mu gihugu. I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo hazwi nk'ahahoze igicumbi cy'ubwami hateganyijwe igitaramo muri ijoro kiza kurikesha. Mu mujyi wa Kigali ho ibirori by'umuganura byabanjirijwe n'umutambagiro wazengurutse tumwe mu duce tugize uyu mujyi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Rulindo k'intara y'Amajyaruguru. Gahuzamiryango isaha imwe irabura iminota 13 mu karere k'ibiyaga binini, isaha zibiri zirabura 13 i Nairobi muri Kenya. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Muri Kenya hasigaye iminsi 3 ngo haba amatora rusangi. Gushika ubu abaza kwisonga mu bakandida bane bahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu ni William Ruto asanzwe ari cegera c'umukuru w'igihugu hamwe na Raila Odinga warasanzwe ari umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri ayo matora kandi bazotora n'abagize inama nshingamateka ku rwego rw'igihugu n'intara n'abakuru b'intara canke babura amatari. Biteganijwe kandi yuko imyiyamamazo irangirana n'umunsi w'ejo kuwa gatandatu. Mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo niwe ariko aradukurikiranira ivyerekeye ayo matora. Twavuganye mu kanya ntangura kumubaza ica abakandida bemera abanyagihugu muri iyo myiyamamazo yabo. Abakandida ko ari bane bagiye bemera ibintu bitandukanye, ariko uretse n'amajambo bavuga uravye kuri bane batatu batoye ivyegera byabo by'abafasoni, aho bikagaragara ko bashatse guha ubutumwa abafasoni ari nabo benshi muri kino gihugu ko bazobitaho. Hanyuma babiri bazi imbere no kuvuga Ruto na Raila batoye abazobafasha gutwara no kuvuga ivyegera byabo bo mu bwoko bw'abakikuye ari bo benshi ngaha batanga amajwi mu matora. Turavye ko babiri bazi imbere nk'ikigega cy'umukuru w'igihugu William Ruto abwira abantu yuko ade guserukira abantu bato ko kuva kera ico gihugu kiguma gitwagwa n'abantu bazwi. Umviriza uko abivuga. Urabizi ko politike muri Kenya yakunze gukorwa n'abantu bazwi. Umubyeyi wawe yaba yarabaye iki cyangwa kiriya. Nakubwira ko umubyeyi wanjye atigeze aba n'umukuru w'umuryango mu murenge wacu. Raila nawe avuga yuko aje cyane kugwanya igiturire, ko igihugu giteye habi kubera amadeni n'abantu kampinga yanje baguma bagibiturire. Ariko nawe nyene akagirizwa yuko n'igihe yari umushikiranganje wa mbere ibiro vyiwe bigezwe kugira ko amatohoza kuvyereka ibiturire byahavugwa. We avuga ariko yuko atanumwe bahasanze. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe hatangajwe ko byarimo bikorwaho iperereza, ariko nta bimenyetso byabonetse byemeza ko haba hari umuntu muri ibyo biro wakoze ikibi. Hanyuma Siriake, akanama kajeje gutegura amatora uyu munsi kari gafise ikiganiro n'abanyamakuru. Koko kashikirije iki? Kabwiye abamenyesha makuru ko kashize aho intahi ishize, aho sentare yari yavuze yuko basavye ako kanama kuzokoresha impapuro mu kuraba yuko abiyandikishije kuzotora bari ku ntonde. Ubwa mbere ako kanama kari kavuze yuko kazokoresha uburyo bw'ubuhinga gusa, imashini mu kuraba abiyandikishije gutora ko bari ku ntonde. Kavuga yuko gashaka gukumira ubusuma canke ibindi bintu byose hava bigenda nabi kubera gukoresha impapuro. Ako kanama rero kavuze yuko kazoshiraho intashize ko aha kazokoresha ubuhinga kongere gakoreshe n'impapuro kugira ngo abiyandikije bashobore kuraba ko bari ku ntonde. Umutekano wo muri rusangi wifashe gute?
gushika ubu umutekano wifashe neza byo haragiye haraba agacamwe ariko bitashemeye cyane gose uyu munsi mbere nk'abanyeshuri 8 bari bafatanywe impapuro zitagira umukono bashikanye imbere ya sentare bose barahakana icaha ariko batinze bari kugwa barinze gutanga ingwate. Siyake kare watubwira yuko igikorwa cyo kwiyamamaza gisa n'ikiriko kirasozera nibaza ko bizoherana nejo nimba ntihenze ku mbuga ngurukana bumenyi hoho buriko bukoreshwa gute ubwo buryo mu kwiyamamaza. Akanama gahajejwe tugura amatora kaguma kidoga ko zo mbuga ngurukana bumenyi zikora na uretse no kurenga ikiringo bitaranashika hiyo umukuru arongo yako kanama aravuga yuko hariho ukurenza urugero hariho abakoresha imvugo zo gutuka cyangwa guharabika kora muri ako kanama babashaka kubakura ku bupfasoni banabatera ubwoba akaba yanasabye yuko abo bantu bo bihagarikira ngaho kugira ngo amatora agende neza. Igikorwa cyo kwiyamamaza kizorangirana nejo haba mu byo tusanze tubona byo kuvuza indirimbo cyangwa gukoranya abantu benshi no kumvuga ngurukana menyi hose biteza guhagarara ejo. Muri za nkino za Commonwealth ziriko zibera hano mu Bwongereza umugwi w'u Rwanda wa beach volleyball ugeze muri kimwe ca kabiri cirangiza utsinze New Zealand kuri uyu wa gatanu. Venise Gatsinzi na Olivier Ntagengwa bakaba batsinze Bradley na Sam amaseti 2-0 mu kino 3 rero bari bakinye mu gukuranamwo batsinze 2 batsindwa 1 na Australia ari naco gihugu baziga guhura ejo aho bukera muri kimwe ca kabiri. Navuganye kandi na Alice Umuringa asobanurira uko urukino guno musi gwagenze. Turangije tubatsinze amaseti 2-0. Seti ya mbere twayibatsinze 21-18. Seti ya kabiri tuyibatsinda 21-19. Urumva ko ni ibitego byari byegeranye cyane kuko seti ya kabiri yo tugitangira twashyizemo difference ariko nabo bagezeho bayikuramo no tugenda ari igitego kimwe dutsinda kimwe batsinda ikindi ku buryo naho hari ibyari kuri tension ariko byarangiye neza byarangiye tubatsinze. Nouvelle-Zélande mwikuyemwo hariho imikino nk'ibiri yari isigaye inyuma y'umutaga Ubwongereza na Gambia hamwe na Canada na Chypre bo barakina. Nyuma yacu hahise hakurikiraho Australia na Sri Lanka. Australia niyo itsinze ntago baratubwira officially iyo tuzakina ariko turi kwibaza ko ari Australia dushobora kuzahura. Mwiyumva gute? Niwo mugukomeye muri beach volleyball turavye? Urakomeye ariko kubera ko twakinnye twarababonye uko bakina kandi burya ikipe muhuye atari ubwa mbere ntago yagutera ubwoba nk'iyo mwahuye bwa mbere. Mbega hamwe muramuka mutsinze mu gice ca kabiri urukino rurangiza ruzoba ku munsi w'Imana ruzoba ejo nyene. Imikino isoza izaba ku cyumweru. Mbega hari izindi nkino bo mwazananye baturuka mu gihugu bagisigaje kubonekamo zaba za swimming canke gusiganwa n'amakinga hari abasigaye gukina? Dufite umuhungu wiruka ibirometero 5 uzakina kuwa gatandatu nijoro amagare. Dufite abakobwa n'abahungu bazasiganwa ibyo bita road race ku cyumweru n'iyi beach volleyball. Abo twazanye barangije gukina nabo muri swimming gusa. Icyo babashije gukora buri wese ku rwego mu mukino we yagiye ibihe yarafite yagiye abigabanya. Alice Umuringa reko naho duho umwanya Yvette Kabatesi muri baza muganga. Mwiriweho neza uyu mugoroba turaganira ku kibazo cy'ubushye bwo ku ruhu none turi kumwe na muganga Cyrille Semana. Ubushye akenshi umuntu avuga ubushye yumva ko hari ukuntu umubiri wahuye n'ikintu gishyushye kamyite buryo ariko nko tuza kubibona hari n'ubushye buterwa n'ibindi bitari ubushyuhe wenda by'ingenzi twavuga. Hari ubushye buterwa no guhura n'ikintu gishyushye nk'ibyo dukoresha mu ngo zacu nk'amapasi ibishashi by'umuriro amashanyarazi nayo ashobora gutera ubushye. Ibyo bita gaze dukunda guhura nabyo mu ngo cyangwa se icyo bita vapeur kwa kundi umuntu abatetse ukabona umwuka urusohotse mu nkono ushobora kumutwika. Ikindi gitera ubushye ubukonje nubwo burya mu by'ukuri utabyumva neza ukuntu bwatera ubushye ariko ubukonje nabwo bushobora gutera ubushye. Hari ibintu bita produits chimiques n'ibya bintu birimo byo bita acide cyangwa base mu ndimi z'amahanga
ibyo bintu nabyo bishobora gutera ubushye. ibyo bintu se byose bitwika ku rugero rumwe kuko njya numva bavuga ngo umuntu yahiye ngo ku rwego rwa mbere ngo ku rwego rwa kabiri bisobanura iki? Iyo bavuze ngo urwego rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu buriya baba bavuga ukuntu umuntu yahiye uvuye mu gice cy'inyuma ujya mu gice cy'imbere cy'umubiri, ibyo bita profondeur. Ariko hari n'uburyo utandukanya ubushye ukurikije ahantu hahiye ko hangana. Iyo ufashe umubiri w'umuntu ukafata ko ari 100%, ukurikije igice cy'umubiri cyahiye ku kingana ushobora kuvuga uti umuntu yahiye ku 10, ku 20, ku 20, ku 15 gutyo. Ibyo bita pourcentage. None ukureba ubugari bw'ahantu hahiye. Bikurikije uko umuntu yahiye ushobora kumenya ko ubwo bushye bukabije cyangwa butakabije yari dogere ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ndetse iyo bikabije cyane hari n'iyo biti ya 4. ngira ngo mwana bidusobanurira uko biba biteye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yahiye kuri dogere ya mbere ni igihe umuntu yotswa ariko mu buryo bworoheje, ni nko kwako n'umuntu avuga umuntu yabyita nko kubabuka, ni agahu gatoya kaba kahiye inyuma ku buryo buriya bushye bwo buba bworoshye ntabwo butinda no gukira. Icyo agira ni ububabare gusa, agasa naho ahindura ibara ariko nta gisebe kigaragara gihari. Dogere ya kabiri uyimenya ari uko umuntu yatangiye kugira icyo bita gututumba, kwa kundi umuntu ashya wajya kubona ukabona hajemo utuntu tumeze nk'utubyimba twajemo amazi. Ibyo bivuga ko atari igice cyo hejuru cy'uruhu cyahiye gusa ahubwo byagiyemo ni munsi mu byo bita derme, noneho bikagaragazwa n'uko y'amazi yatutumbye. Dogere ya gatatu ni igihe byakomeje ukajya munsi mu nyama. Iyo inyama nazo zatangiye gushya, akenshi ahantu hatangiye kugera dogere ya gatatu ntabwo haba hagitukura, haba hasa naho hatangiye kuba umweru kubera ko imitsi yatangiye gushya, imitsi ijyana amaraso. Ibyo byageze no kuri ya mitsi, noneho ugasanga nta maraso akiri aho ngaho atitemberaho, usanga igisebe cyajya gusa n'umweru. Ni dogere ya gatatu. Hari na dogere twavuga ya 4 iyo byagiye hasi cyane byageze no ku magufa. Ubwo n'ubushye kenshi bitewe n'ukuntu ahahiye ari hanini, hari igihe ubwo bushye bwica abantu. Ndumva ari byo umuntu yavuga. Nk'aba bantu usanga bahiye hafi umubiri wose, ingaruka ziba ari izihe muga? Icya mbere ni uko ubushye kenshi ikintu butera mu mubiri butuma umubiri ubura amazi. Kwa kundi twavuze umubiri iyo bitangire kuri dogere ya kabiri haza hadutumba amazi, buriya ari amazi aba yavuye mu maraso akaza inyuma. Uko ayo mazi ava mu maraso rero bituma muri rusange umubiri umubura amaraso, ko umuntu yakwicwa no kubura amazi mu mubiri. Icyo ni cyo cyambere. Izindi ngaruka z'umuntu wahiye cyane abura amaproteine mu mubiri we. Ikindi nkuko imitsi yahiye bishobora gutera ikibazo cy'amaraso atamera neza mu mubiri. Iyo umuntu atagifite uruhu ashobora kugira za infection. Muganga Cyril Semana wadusobanuriraga ku kibazo cy'ubushye bw'uruhu. Iki kikaba cyari igice cya mbere kuri iki kiganiro, naho ubutaha muramukeho. Akoze Ivete Kabatesi na muganga Siro baganira ejo rero ku munsi wa gatandatu nimvo n'imvano tukazovuga ku myerekano yo kwiyamiriza MONUSCO muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze iminsi kogwa mu ntara za Nord Kivu na Sud Kivu. Na rero ikiganiro cacu kigarukiye cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mumva Florentine Kwizera, mwakoze mwese abahisemo BBC Gahuzamiryango. URTV ni radiyo ikora online. Ibyo bimfasha kuyikurikiraho naba ndi hose, naba ngenda, naba ndi mu kazi, ndetse nibereye no mu rugo. URTV ijwi ry'urugwiro. URTV ijwi ry'urugwiro.